Om Swastiastu. Om Mano Badra Kratawo Yantu Wiswata. Para pamirsa, kecunduk malih sareng di tiang Ratu Kakyang Dharma kesarengin antuk Gusti Mangku Sari Bang Sari Merda pinaka pemangku ring pusah desa Sari Merda semaliha pinaka pemucuk ring pesantian paiketan Arya Bang Pinate. Inggih sane mangken pacang kewacian puniki gaguritan Arya Bang Pinate sane pacang ngewacen puniki Gusti Mangku antuk pupuh sinom. Terusan. Nangon pasrama Inggih para pamirsa sane mangken uningan ide Bang Manik Angkeran ngawangun ide posraman utawi griya baler gua nagaba suke diriku baler pura gua raja ring bosake ngarahiana nyarya sawana Gumanti serahina-rahina sang wiku ngemargian dharma kepanditan nyurio siwana manut piteka i adi ngiringang sekadi tuntunan ide iaji tatkala rainan becek sane mangkin lares rikalaning sumbo diwasa Yada malila ulangon ide sang pandita lunga molila cita hayat pacang masucia Umantide mata tuyun pacang mo sucian ring genah sane suci ring pancora an tirta pine genah hide mo sucian kobos tirte pingit Yada awiku sampun
Yan pire kunang lawas pemargani de ngungahang punike saking gua raja ngelintangin punike penataran agung rauh idering tirto pingi sampun pupuk masuk cia inggih sane mangkin sesampune ide sang pandita puput musucian separikramaning ide sang pandita musucian ida wiku ide sang pandita sane mangkin raris mewali gelis ide memarga sawah tegar mewah alas ngelintangin punika bangket utawi sawah ngelintangin punika Tegal ngelintangin curang pangkung saja bagja gat sakit kantun irike ring widangan punika desa Bosakeh Bongkol Gunung Agung kancet nyingat anak lingsir iya Dewa Ratu Agung dahat katanggamu punika sang pandita ngantenang wenten punika anak lingsir ngudut pada maring amundo iri kering genah esane tegeh ring bebaturane punika wenten anak lingsir sedang ngikis punika padang ida bang nek angkara inggih mangkin mekadi sang pandita bang manik angkerana tumuli rares nampake iriku rares sang pandita ngemaraning rauh ring genah anak kelingsir saning ngikis punika bapa dukun maka cos dhuwur kis kesenya iriku rares kiduku tanpa jemuga punika jag mekecos mejujuk punika dur kikise sane melejak saladuka sadebonga meh Dewa Ratu tingkah nyane jero dukuh
dahat punika ajum pisan. ngagawaken sang mangaksi Raris punika sekadinakutin sang sane ngantenang punika minap aja pandane dukuh. ida bangamanik angkara Laris mungkin mekadi sang pandita bang manik angkeran herang kayo nemangaksi dan kadi-kadi ring saya ronen kayun rumah sejengah ngantenang tingkah dane kiduko waria pola duko sakti riantukan kewentenan tingkah kiduko sekadia sapunika kadi anak balog ajo sekadi anak bongan punika sampun kobos anak dua kuang ngajahin ida bangamanik angkeran inggih mekadi hidup pandita buang manik angkeran tua mualiaris nakene iri kuraris ide dadap nampekin mapitaken ring anak kelingsir Bapa duka Bapa tua sapa sira Bapa dukuh ampura yang ni manira medaken sira kawiyakyane bapa niki